Gusii. Kisano na IBERE omotienyo gatatu mwaka bwechiri bubere na emerongo ebere na inye nigo yaragire CHINSA ISANO na IBERE chiabono mugaso anaramangana AMAYIA korwa Ndizi TV senchira uyobwenge litera nenkuru kwa job MAANGI noitoko batoko bwatana na nere elinde kwene kijibiche chiboigo na maliogi ngo gwekerare senchira ubwekeranu nigakoro kwa Sara MOMANYI yokwene kinkonyoro chibichechi wetera ase omona imenyere nigakoro kwa LYDIA MOSE nkora nande ase kageterige tambe imbe kubamanyia na ali abega gwate kakorwa kete CHINSA chia mambi wekera bono mugaso. Amajeni gotoko chaka korwa se county ya Kisii asegati abakoli emeremo korwa ase county ya Kisii babere bagwesoke na kwemurunganelia ekibeli bakoleranga nigo bataraba wakanu chibesa chiabo abakoli abwe emeremo anene mono korwa se chusukuru chibo bundi TVET nigo baba kwemurungania na korobekana ime yomochie obosongo asebono babere bagosaba eserekali e county ya Kisii gotegerera ebirero byabo asengencho nigo bono mabwa abere bagokonga elinde bachigwaka nuchibesa chiabo nabo igo babakogendera namagimabo buna botambe mio yere merito asengencho kortwa chakite gokora emirimo yaito korwa advert yabege tu mwaka 2021 tokakora interviews omotienyo kabere 2022 tokaigwa marubo omotienyo kane chikura chitaraika igo twakoreta nge metienyo 5 chikura chikamanya gokorwa amangana itatari goshugulikerwa bono gese serikali yenye ya soete ya simbarati twabere toko na kubwati twachicho mugabana itoto tebi tigara akoreke ntegete amari apiga toteti tigatuganye public service board yenye nyare gosoa public service board yeyo kuruya soete mutinyo komina limo mwaka uria oyo no mutinyi bono turuga tatu bado ndorarora mbabwati none tariki bago totebi kero tokogenda nigo bago totebinga mbali konyara gototebi tuko kibago cha gotokonya bona twari kuburi mugabo na ito simbarati ntwa gwakerete chikura nande twakwete chikura chons onyare gokonya abagusi baito bono ninkirende kekerege kon otagote abana babantu totige ko chandika kogenda chisukuru none sabuni togwesiberi ngai tokorusi none transport togochiera ekero ensengima eligetigo chigochengera lituko linene lya basubati ensengima nigo egati ebyombe bya basubati byachakire amaligane nabo igokobeka emerobelio elinde kwene kingo chigosengera baliri tukelio asenchira engia kago kwana na Ndizi TV Linet Moruli nabo igo edina kangwana korwa sekiombe kya Gusii Women in Leadership Forum nigo babeno babera otebangani wabegete emerobeli gochengera litukeli asebarati ko bwaterana na Ndizi TV asenchira iyoboikerani boigo mbaba gosaba abasubati bali azoborai kwene kinga nkurwanirira bale omosubati nabo igo gosaba abasacha ko babwatesia aso kwene kinga obwene bw'omusubati nkurwanirira bole anene mono aso kwene kinga amabaga yoborai nkwena nuare asenchira ere engia abaito bali bachorire bali gali parliament tigabatige kurigere richikeri koru political lenses ose political parties lenses tigabarigere una barabo abangina babere pioneers baito buna bali bachiete beichini emyakeri na baro bamanya senga ke yaboniga ntobarigererete parliament yaboniga mba promisinga mbategete gocha kurigere richikeri ebiri ye draft yeyo egere banyeti so far it remains just a draft omonore e governor eise ko ikanga richikeri ya itigu alafu political parties sinjire chirichiko cha chaoro kinge chibwata chinguru mono mnanguna kukwa na UDA ODM enyore ya iro mongine ticket omongine kira ya mwire ticket ikasi ya yeko baraisi no amangana ya campaign financing yeko mokonya kwa nyoro mongina understand like we said earlier we are not doing this to put the male down
No. Tutaito mwana umaete gwetenenera, umaete korra what is right and what is wrong. Na correlate no mwana umumura. Actually abana bana nabamura. No any ni mama boys. So when a woman is raised well, he'll be able to raise better sons. Mambi toko barangiri MOSE to shereke International Women's Day 2024. Tubwate gikaro gali kwanza press gochakira saa 7 ya mugaso gochibusigali tuko barangiri mambi mochi twikaranze toshereke naende twikaranze to somani ntubwate abangina bali abanene babeire byongosi semyaka iri yabusyo bagocha gototebi naki yarenge naende nakire bone ntubwate abanene nabake ntubwate abasomi ntubwate bali bali asisiasa bali bali asibiasara na bali bali bakurukumuna Osukabosio nigo ekiombe kya Young Women as Christian Association bakobwaterana nekiombe gya Kisii Interfaith Network nigo bono babeire bakorwa amaigerio gochia asegesa kukya banubi abamenyete ime yomochie Kisii anene mono igoro yechinchira chokwene kinga ngukura bale chisegi chegenka ase baba okora amaigeria yo ase enyomba yemeyega yabanubi ase egesaku kyabanubi bamenyete asomochi Kisii baba kogokera egechambokere kina batebanga mbachikobwaterana anene mono aso gochikorwania chisegi chegenka. Watu wengi wamepotoka kwa kutoelewa nini hasa jukumu lao kama wazazi au jukumu lao kama wanaume au wanawake katika majumba. Watu wameenda katika kiwango cha kudhulumiana, cha kupigana wakati suluhisho ipo na njia rahisi ya kuweza kutatua matatizo ipo. Na sisi tumeshukuru sana kwa kuwa tumepata mafunzo haya na tunaendelea kuomba tuzidi kuendelea kupata nafasi kama hii ili tupate kuwafunza watu wetu. Kwa sababu watu wengi hawajaelewa na kwa hakika uhasama katika majumba ni nyingi, zimekithiri, lakini watu hawana habari. Watu hawajui nini ambao inatakikana wafanye. Sisi tunashukuru sana kwa kuwa umetufungua macho, jamii na jamaa. Sasa tutaanza kuwapatia mafunzo ili watu wajue ni vipi watu wataishi. Sasa tutaanza kuwapatia mafunzo ili watu wajue ni vipi watu wataishi kwa pamoja na amani. Togoskabosio ase ngana erengete kurwanirira abasubati nigo omurai wense Dr. William Ruto abagawikirana umusangerekano oretamu abagabana bale abasubati ime yomochie o Nairobi omoyega obagokora wa no mugabana we county ya Kirinyaga oyubo igoro monyakirogo bwabagabana ime ense ityo ya Kenya na boigo omwaziri ogenda Aisha Jumwa asomurai wense Dr. William Ruto abagakurwa airabuna nachi kwendera kwene kinga nkurwandirare abasubati nabo igo kwene kinga lichi konkobwati gulire nali boigo ngosirare ebitambukiro byonsi bikwene kinga okolengana nankoro aso kwenanwa kwamabaga egati yabasacha nabasubati anene mono ase bunge enene ya Kenya. And we want to work with you and we will do the best that we can to make sure that women leadership succeeds, so that we can use it to rally the rest of our population to appreciate that for Kenya to make steps into the future, we cannot do it with half our population that are men. We must do it together. And the exercise that is going on in Parliament, the NADCO report, now includes what Aisha Jumwa and her team have been doing. And the commitment I made is that for the 290 seats, at the very minimum, we must have 1/3 being women. Now, I know there is a lot of calculus and mathematics and interpretations and what, but in the bill that is going to go to Parliament, we will make sure that at least more women, and hopefully we can do this by next year, more women get to leadership in Parliament.
Magasere serikali anene mono omwaziri w'oburendi bw'ime Kithure Kindiki korua eira bunamba chikogendera koruania amaliogo atancheire bono nigo ebitambokero byachakire koirwa chinsemo ao imeyense cyo Kenya asekerenga iyo koruania obutubeki w'amaliogo asenchira etali boronge asitiko lya lero abakagerwa batano baba kubwatwa ensemo ya Garissa babwate amaliogo mamincha yeli chiko asababa kobekwa biyara naboigo igati abanyanyimbo naboigo abakoli emeremo asebitago boburendi babayikerana asensemeyo mbarwa eira gochikogenda kurwania amalioga yino batebanga esegi ya amaliogo atanche irine chikogenda wikiranga babeire bakuyakora korwa ase chinsemo ao kama imekuwa kitu ya kila siku. It has no time, and actually we are coming with a legislation from the county assembly. Actually we are pursuing as a municipality, so that at least we shall have a time frame of people using a certain time of alcohol. We arrested several people in informal facilities. These are kiosks na maduka zingine, and some of them were hawking in front of shops where they know their client and they serve them. Like that pharmacy you find there were Tamadol, there were Diazepam, Cospam, there is codeine, and they are mixing all those drugs. Actually, we found so many injecting. He was injecting people even there in a pharmacy. You find there was a bed and a lot of injectable syringes there. Tegeto enenigo yabere kuruego chiase abana kinyaruka kwerenda anene mono namalito agenkyo ayakwirera abana bange kubwatekana nobo tukigo tagendra ne kisukuru cyabo bunabo tambe aseboigo abasacha babiri bagosabwanga gusika abana kinyaruka asengencho nabwo abarayi bamambia ikyagera ebikoro bune ebinigo bikoirania omwana enyaruka maiga. We are not doing this to give them a right to go do another wrong. So kama ulipata mtoto wa kwanza tuta assume hiyo ni kwa sababu ya bahati mbaya, lakini kufanya tena hivyo itakuwa ni kusudi na ni mambo ambayo hatutatolerate. Lakini pia kwa wanaume wetu tunawaambia achaneni na wasichana wetu waache waende shule na tuache kuwatumia kwa njia ambayo ni mbaya. Apart from that, as a leader of this area nimesema ya kwamba niko tayari kutafuta njia yote, even if it is doing policies pale kwa county assembly, ili tuweze kukua na sheria ama na policies zenye zina guide mambo ya wasichana wetu wadogo. Mimi niko tayari kusupport hiyo mambo. Wito wangu kwa wasichana ni kwamba hii si kituo cha kuchukua wasichana ambao wamejifungua, lakini kusaidia wale ambao washajifungua zaidi. Washajifungua kwa sasa, hatuombi kwamba tuongezeke tu watoto wengine, na isikue kwamba ni tabia wasichana kupata watoto na kutuletea kwa hiki kituo kwamba tuwalee. Hiyo hairuhusiwi. Kwamba tunaomba in very extreme cases zile ambapo itapatikana iwe kwa bahati mbaya, lakini tunaomba wasichana wajilinde wasijizuie. Ogosaba niko kwabere gokurwega uchiase abakenya gotumika chinchira chindonge ase kogayana amangana yemaiga yegati abasai korwa ase ensemo ya rombo goswa ase amagondo yabantu nagosalia ensemeyo kolengana noko taiwana naboigo obosali bwabere bakoba ase ensemeyo ase bona abamenyi bimurunganeria ebikoro byabasai abona gosabanga tiga elichiko libwatigwe asengencho ekina nigokole ase ekoti. Kama unajua ni mwanachama wa Rombo Group na hujapata haki yako, hujapata shamba lako, jitokeze useme mimi chairman ninaitwa hivi na nilikuwa member namba hii na sikupata haki yangu, sikupata shamba langu. Hiyo ningekuelewa, lakini ukienda kupiga kelele, ufunge barabara ya kila mtu, uchome mali ya watu, uende kwa mashamba ya watu uchome mali za watu, ufunge barabara ya kila mtu, hiyo itakuwa ni yako. Kwanza ningependa kutaja kwamba hili jambo liko kotini, na sisi kutoka mwanzo wakati tulipopata habari kwamba kesi hii imefikishwa kotini na baadaye kupata orders kutoka kotini na kudhibitisha kwamba orders zile ni halali kutoka kotini, basi sisi kama security committee tulienda pale, tukakuwa na mkutano na wananchi pale, tukawahimiza kwamba lazima kila mmoja wetu atii amri ya mahakama
kwa sababu sisi ni taifa ambalo Jumulilia Ndizi TV abuno tuwikira omweli wa mangana ya CHINSA ISANO na IBERE chabono mugaso ereteria nenkuru kwa job maangi no twabe tukobwatana nere irinde kwene kichibi chechi wigo na malio gingo wikirare asenche wikiranu nigakuru kwa Sara Mumanyo yo ene kinga konyorore amangana na wigo chibi cha gwetera ase omono yumanyeri nigakuru kwa LYDIA MOSE na batakeire oburiria obuya IMAYIA Ndizi TV nabwo obwansu bw'umugusii.